Ken ka Manong Roger. Manong Roger. Ken ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti panakay-drama ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Romeo ti Santa Lucia, Ilocos Sur. Babaen ti panangyornos iti script ni Nestor Marcos. Kastoy man ti kunanay ti surat na. Ken ka Manong Roger. Adda anak iti nadagsen a parikot, akayat ko nga iburay iti programam. Nangrugi da iti a problema, idi nalak dagiti dadakkel ko iti pagtaangan mi. Gapu talalakay kan babaket dan, ket awan sabali amang kita, wenno mangaywan kadakwada no saan ada kami nga agasawa. Kastoy man tinangrugyan ti amin. Romeo, umay kan ta mamigatan. Tani, agdardarasak. Apayat siya lang ay taayabam. Nakaring matanda ng kantatang. Ayabang pairan tagigiddan tayo namangan. Madamdamadan tun amangan, tani, agdardarasak. Maladaw ako niti opisina. Sige, agtugaw kan at amangantan. Madamdamag tumat na namangan. Kagiddan kun tun datatang kananang amamigat. Buisit kit diti kasyo abiyag. Tikat kaado at tarakan. Dagiti ka di dadakkel ko ti pakaiturungan day ta saom. Ta sino pa'y kuma? Inalampay la edad dito balay. Idinto ta sisyak nagtrabaho. Awan mo trabaho. Tapno matulungan na kuma kadagiti kasapulan tayo iti unag ti balay. Aganos ka pa lang, Meli, bakag uray taddan inaplaya ka pagtrabahuan. Anyat inaplayam. Kinasaritak ni Engineer Arvin. Ano damanan project na. Alaan aporman na. Nasaya at ano kasta? Ngam aging gangawan pagtrabahuam. Kasla aklag dudukot akanayon. Tasi siyak tagtrabaho. Idinto tanagadu tayo amangan. Romeo anak. Dengdenggen mi itay kinitatang mo ti pagsarsaritaan nyo kinimele. Talaga di na magustuhan ti kadami dito'y balayo. Isong agsubli kami laangan ije balay. Saan na nang? Nasaysaya at adito'y kayo balay. Awan mangkita kada kayo, nagsubli kayo ti balayo. Kabaalak pa'y laang tagluto iti kanun mi kinitatang yo. Kan makalabaak pa'y laang mo't. Kat tingarod mang serbi kada kayo. Kat. Tingarod agpaay kada kayo. Pangalaan nyo, no? Pumanaw kayo dito balay. Day talaang ti problema Tadi kamuton makatagod itagsirbi kada kami kinitatang mo. Iso nga rod saysaya at matlaang agyan kay lata dito balay nanang. Kababain mo't iti asawam. Nasao. Kanayon ngagpasagid. Bayan nyo latan. Talaga akas dayan. Saan nyo latan na dengdenggan nanang? At ita, nairumbat ko amin na nakagamitak. Tatang, ano na kita yung sako yo? Kagiti arwatag, kung amin nagamit ko barok. Apay ngayon sako yo? Gapot na pumanaw akong dito balalyaw. Ha? No sana kaya't ninanang mo ti sumurot kanyak, siyaklatan tagsubli iji balay. Anya? Ni tapay tatang. Nauma ako nagdengdengag karagiti agkakaalas abalikas ti asawam. No makisao ka na kami. Kasla kami laumbing abasit kaninanang mo. Awan pa'y daydayaw na. Kanayon pa yan na kami rog-rog. Pasinsaan nyo latan ti asawak tatang. Nabayagan napaspasinsiyaan may. Nabayagan ngagtep-tep-pelak. Agam napunwanak mataan. Isa pumanaw akong dito balayaw. No saan akayat ni nanang mo ti sumurot kanyak, makaamaon. Tatang,
Ilawlawayo ko matag panunot. Siya kumatidang ganyo. Saan kayo pumanaw dito balay? Kaya na ko nakaon. Na umaakaon. Anyang rotag serbi kada kayo, nagawid kayo di balay nyo. Makaammo di tan. Oray agpalpalamaak ton no isaw. Numatayak iti bisin, awan mabalin ka. Anya? Nagsubli ni tatang iji balay da? Wan, kat si katiga po na, no apay api manaw dito balay. Anya? Sa lawasaw, saan nakapabasulo ni ti panagtalaw ni tatang dito balay? Taawanak, idi pimanaw. Tikinakuspag mo tiga po na, no apay anauman ni tatang. Asino kumati saan amasuron? Si siyak nagtrabaho. Sa mo pa'y lain nalaida dito'y balay, may nayon at taraknet. Talaga saan ka anasaya at karagiti na kaikamangam? Agtrabaho ka ngamin, tapno sa anak nga gungunget. Urayam dandanin mangrugi ti project ni Engineer Arvin. Ket kuna na nga alaan nakaporman na. Surutek ti amam ijay balay, Romeo, anak. Anya? Saan na nang? Pangasiyo, diyo ko man nayunan ti problema. Una nga mawan kadwa ni tatang mo ijay balay, agmay-maysa. Diyo pa kadanagan ni tatang. Takabaalan na pala ti agluto ti kanan na. Pangalaan na nga itagsirbikan ko na. Mangipanak ti bagas na nang. Ay saan? Ang mga no agapa kay tumanon nga agasawa. Alangan asaan amangan ni tatang. Jakmat ipalubos ana nang. Agyaman na kiti indod mo sa nga 10 kilo abagas anak kaw. Lapauton na itaw ta agmay-may sak mo tamangan. Pimanaw kayo mat kami ni Ijibalay. Noon niya kumati kanan mi nga agasawa kat kanan niyo kumamatan. Ay, awan ganganas ko amangan ni Ijibalay yu barok. Oray, mangmangan kami kaninanang mau. Kanayon lat ang agpaspasagid ti asawam. Natural nan santi kanayon ang agpasagid tatang. Agamala, oray kat inikan kayo matan iti bagasyo. Tila sidaan yung ti problema. Ay, sana balit ti sidaan. Tauren o asin no iso ti adda. Mabalin lat ta kanya ka. Maimas ko lat tanti magan. Basta awan lakit iti mangmangag ko ama di asaw. Romeo! Umay ka man? Oh, apay bakit? Apay abasit man ang tuy bagas. Kagat-gatang ko na ti 25 kilos si dinaminsan ngal daw. Kwa? Bakit? Sung batang ti saludsud ko. Sikat makaammo ta sikat ti masansan nga gluto. Apay abasiton tuy bagas. Inikak ni tatang iti kanan na. Inikak iti 10 kilo abagas. Anya? Awan ang kay tibain. Ha? Aping agtungpa ka nga eh. Siyak tagtrabaho. Siyak taggat-gatang kadagiti kasapulan tayo. Kalpasan na ipadawat mo. Saan matasab sa bali kada tayo inikak iti bagas? Amak da jay. Buisit ki diti kasyo abiyag. Di da pa'y lang amin maunat. Tapno awanan ti tartaraknan. Ayaw pa. Ilunod mo kit din nagiti dadakkel ko. Tinong panak. Gapat agsusubrakan. Apay adi mo may patagdag iti dadakkel ko. Isuda tinagtaodak. Sa kalpasan na. Tila may sasaom kontra kadakwada. Awanan kay tibain. Daytoy nga naramid mo. Ad-addan agumil ayab ti gurak kadagiti dadakkel mo. Tay sudat makagapo no apay adiniswanak. Pagtalawak ni nanang dito balay. Pagtalawakon! Pumanaw kay mutan dito balay nanang. Tada kayo ti rasod no apay nga apa kami nga gasawa. Saan nanang? Saan kayo apumanaw? Siyak tidang ganyo. Dasakit tirik nak. Iti makit-kita ka pa nagap-apa yung agasawa. Gapulaan ka na kami kinitatang iyo, anak ko. Iso pumanawak mutan dito'y balayo. Saan nanang? Di mo lapdan na pumanaw ti inam. Ta isuda talaga ti rason no apay nga gap-apata. Ala nanang, agrubat kayo nga rudad. Alain yun amin nga ruwatan nyo katagtalaw kayon dito'y balay.
Agsubli kayon iji balayo, akas iti panagawid mo to ni tatang. Awanan kay tibain, Meli. Gapukin ka. Pimanaw dagiti dadakkel ko diti balay. No kaano pa'y nga addan ton trabaho, tamang rugya ako ninton bigat. Iso pa'y mati panang papanaw mo karakwada. Hoy, Romeo, saan ko pinapanaw ida? Isuda ti nagboluntaryo apimanaw. Gapo iti aramid mo. Sumardeng kan? Di ka kadi pa ila mauma ang mga apakanyak. Naalas at talaga ti ugalim. No naalas ti ugalik, apay nga rod nga nasawa nak. Tiyak amo akas ta ti ugalim. Naamok la ko ma. Katanya, saan ako mga nasawa? Kasta ka di? Awan man ang tinasaya na pagmanagan ti saritanta. Adewan ka man langan. Hoy, papanam! Inakita na giti dadakkel ko. Ti awanan bain! Kumusta kayo nanang, tatang? Nasaya at kami mo't barok. Di na kang pakadanagan kini tatang mo. Uray, tandamot ti inted mo abagas nga po yun me. Wala lang. Hanggang kasarong ti sidaan niyo. Nalakalaang day tangay remedyo. Adamot mula ni tatang mo di nga alugbate, marunggay, kamote. Umanaya na pangalaan me ti sidaan me. Uy, nanakaw. Narigat mo't no pasig a bulbulong mo no natang lang ti sidsidan niyo, nanang, tatang. Puret adamot ng trabaho. No agsweldo ak. Makitsinda ak iti abastoyo. Tapos sana parikot ti agpaay ka na kayo. Ay, saan anak ko? Di mo kiskisayan ti swildom. Ang mga nuisuntuman ng ti pagapaan yung agasawa. Sana mabali na baybayan kayo kan ni tatang, nanang. Ure aga pa kami kan ni Meli. Aramidot lata ti pagrebengak kas anak. Apay alim 5,000 ti karga ti wallet mo. Idinto ta sa nga ribo ti sweldo iti may sangal daw akas porman. 7,000 kuma at ti sweldo iti makalawas. Talaga ba't apituribo tinasweldo ki di Sabado? Apay nga rod alim 5,000 ti karga ti wallet mo. Ayan na ti 2,000. Impalingkit para karagiti kasapulan na iti dadakkel ko. Anya? Awan sirbi na anak astrek kay ti pagtrabahwam. Tasabali mo ti pangipapaayam iti sweldom. Nagimot kalakit din. 2,000 lang nga para karagiti dadakkel ko. Nakadukit din na saom. Di mo lalaangin ti 2,000. Hoy, no di mo kumaimpadawat ti 2,000, adda ko mapagbayad iti danom kun kuryente. Makagatang akpay kumay ti sidaan. At dapay mo dahil 5,000? Buisit ki di ti kastoy abiyag. Nakastrek ka lang arudan iti trabaho. Ipadpadawat mo mo't tinagbanugam. Kumusta kayong tatang? Nay, si kamot kaya manakap. Alas sumrak ka. Kani, at dapay bit-bit mo. Puhon tatang. Hindi suklatan nito yung nagiti bit-bit ko. Ay, naktanganak pa. Anyaman nga minin, ayan na kita ginatgatang mao. Gimatangak manan ay ti bagasyaw. Kung siyempre, nag-grocery akmeten para karagiti kasapulan nyo. Apay, nagsweldo ka manan ay Uwan tatang, nagsweldo ak manan di kalman. Ay na anak ko, uray saan ka kuman na nakitsinday ti abastumay. Tanay, sigurado apagapaan nyo manunlay ti asawam. Bayan nyo lahat ti asawak nga agsao tatang. Kwartak mo tintindak. Wala nga mo nakababain ka nagiti tao. Ada kami lahat kandanang mau ti ipuon ti pagapaan nyo. At iti sweldo kita alawas bakit? Sikang ti mangidulin. Mano day toy? Bilang ma. Amumat bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ni, apay ngay alim 5,000 manan. No, 7,000 ti makalawas. Saan mo na panunutin mo no birugan di 2,000 anaawan di tasweldo? Apay kidi na saan? Nang ipanam. Inchendak para iti abasto na iti dadakkel ko. Manan, naggasakit din dagiti dadakkel mo apaduduulan. Sinong panak?
Marwang ka unayan amang dodool kadakwada. Salbag ka. Anyang aron ka tisuda mat tinagtaudak. Dadakkel ko ita. Kan saan da na makapagtrabaho. Alangan na baybay akita. Anay, tinumpanak. Gapot ag subsubrakan. Imot ka. Naalas ti ugalim. Gapoy ti panang tungpam kanyak. Nasaysaya at no agsinatan. Ingkanden na andag iti dadakkel mo. Pumanaw kan dito'y balay. Tamakitipon kan kadakwada. Manong Roger, daytoy ita tinadagsen a problema. Papapanawon nak ti asawak iti balay me, tain nak kanon makitipon karag iti dadakkel ko. Tasyak kanumat latta ti mang bibiyag karakwada. Naalas at talaga ti ugali ti asawak. Napunuan akon. Anya ti aramidag. Pangaasim tay surunak no anya ti rumbeng nga aramidag. Tuy nagsurat, Romeo ti Santa Lucia, Ilocos Sur. Pagayam Romeo, talaga anaalas ti ugali ti asawam. Akas iti panangiladawam nito'y surat mo. Naimot, tatangsit, awan respeto na karag ti nakaikamangan na, managing bubukod, naalas ti ugali na. Saan ko adayawan ti kasta klase ti asawa? Lupay kasta, saan mo nga isinsina? Saan ka pumanaw iti balayo nga oray papanawan na ka? Tirumbeng nga ramidem ket bagbagaam ti asawam. Awisem iti balay ti Diyos. Tain kay agdengeg karag iti sasao ti Apo. Bareng maamiris ni Meli dagiti biddut na. Rumbeng lang mat atulungam nagiti dadakkel mo. Tan nakapsot dan saan dan na makatrabaho. Di ka kumapaisuro iti saan nga umiso apang iturungan ken kay ti suberbiyada nga asawam. Ala, saan ko mga agresat ti panangikararag mo, asapay ko mata agbalbaliw to matlang ti asawam, bareng matignay kat makaamiris. Awan imposible no Diyos ti agtignay. Kat no si mairulat ta ti asawam kat awan panagbalbaliw na, agkamangkan iti barangay, wano iti nangat-ngato amasiknan asanga ti gobyerno. Tapno maliklikan tinakarkaro paya pagtungpalan tiririyo. Ngam nasaysaya at kan naragragsak matlang kumano agbalbaliw. Tapno agdin na kayo ang naragsak. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni pagayam a Romeo ti Santa Lucia, Ilocos Sur. Dito'y drama tayo. Ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itinkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.